أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمة حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وأصحابي وتفكا بن حتى رجا قيامتي. قال مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا حلال وحرامي بكين. تشتي حرام قرق مهو خجوا دور بقري، وتشتي حلال مهو بكي جبونا كيفا مهو بسي مهويا. قال مسلمانا دچكرنا حلال وحرامي دا يتكيا تكسينينا جغيني خدا وجغيني پیغمبر خدا بيبا. تشتي گو خدا گوتي حلالا کس نکاری حرام بکی، تشتی گو پیغمبر گوتی حلالا کس نکاری حرام بکی، و تشتی گو خدا و پیغمبر خدا گوتی حراما یتکیا تکسینینا حق تکسینینا گوان تشتاجی حلال بکن. يعني حلالي وحرامي بأمر خدا وبأمر پیغمبر عليه الصلاة والسلام. جغيني خدا وپیغمبر خدا بيوا تكس نكاري حلالي حرام بكي يانجي حرامي حلال بكي. قالي مسلمانا تشتي حرام هنك تشتي بلينا، لي بلي تشتي حلال زيدنا. وقت مو خوشبا حرامية دور بگري وان تشتي حرام گو بلينا مهو بيزاني مهو خوشوا دور بگري، وهنك تشتي شبهلي جي هنا مهو خوشوا جي دور بگري، اوان تشتي دي تفك جي سربستن مهو كاري وابكي. قال مسلمان خدا عز وجل دا قرآن كريم دا وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب صدق الله العظيم. خدا عز وجل دبيجي دبي نبيجن او تشتيقو هات سر زماني وبدروي بفرا نبيجن افتشت حلالا و افتشت حراما قون افتراء بدروي بيخنستو خدادا ولو نكن. يعني بدروي دروا نيخنستو خدادا تشتيقو هات سر زماني وهم ولو نبيجن افتشت حلالا ين اف حراما، بلكي تشتيقو خدا قوتي حلال قرق ونوي حلال زانبن، و تشتيقو خدا قوتي حرام ونوي تشتيجي حرام زانبن. نگو ون جبر خوا لگوری خوشیا خوا لگوری کیفا خوا ون حلال و حرامي بلي بكن. قال مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي ده حديثك خدا وها قوتيا هاتيه روايت کرن جا عبد الله نعمان كوري بشير خدا جي راضي به دبي مساكر يش پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوت: إن الحلال بين وإن الحرام بين. دقو حلال بليا وحرام جي بليا، تشتي حلال جي بلينا وتشتي حرام جي آبلينا. وبينهما أمور مشتبهات دا أرى حلال وحرام دا هنك تشتي شبهلي هنا مهو نزاني كا حلالا كا حراما لا يعلمهن كثير من الناس قلك إنسانا بي نزانا. مادم کی گو مهو پی نزانی که حلالا یان حراما مهو چبکی گرک مهو خوشوی تشتی شبهلی دور بگری. فمن اتقى الشبهات او کسی گو خوش تشتی شبهلی دور بگری، خوش تشتی شبهلی محافظه بکی، تشتی شبهلی نکی، فقد استبرأ لدينه وعرضه، وی دین خوشی و ناموس خوشی محافظه کر. ومن وقع في الشبهات او کسی گو بکوی ناوات تشتی شبهلی دا بتشتی شبهلی عمل بکی وقع في الحرامي يكوي حرامي دا. انسان کی گو دوام لی تشتی شبهلی بکی یہ جارک اب انسان یہ حرامی جی بکی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمرا مثال کے تینے اورنک کے تینے گو وقت مہو تشتی شبهلی بکی نممکنم هو جانا کوي حرامي دا
وهات بيجي جبونا قو بما بدي فهمي كالراعي يرعى حول الحمى دبي وك الشبان قو بزي خوال دورا حميكي بچيريني يوشك أن يرتع فيه نيزا قو بكبي وي حميدا مثلا إنسانكي شبان بي قو بزي خو بي دورا عردكي قو إيچانديا عردكي گنما يان جيا وقتی گو پزه خول دوراوی عردی بچرینی وقتی گو همش پزه خو غافل ببی پزنیوی یه چلنا وی عردی دوی عردی ده بچره یه کبه حرامیه ده کبه عردی خلقه ده ادی گلی مسلمانا انسان کی گو بتشت شبهلی عمل بگه او انسان جی زوره گو خوش حرامیه دور بگره او انسان جی یه کبه حرامیه ده لاخوا گرک مهو خوش تشت شبهلی دور بگری پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوام حدیث دوهات بجه الا و انا لكل ملك حما دبج هر ملوک کی را حمی کیا الا و ان حما الله محارمه حمی خودجی تشتی گو خدا حرام کرنا او حمی خدایا مثلا انسان کی گو عرده وی هيا عرده خو چاندیا انسان کی گو هر پزه خو بلا وی عردی خو یہ عرض قبول ناکے یہ سرغیدے اے وقتے گو حرامی تشتے گو خدا گوتی حرامن اوج حمی خدانا انسان کی گوا حرامیا بکے خدا عز و جل جی قبول ناکے یہ مہودے جزائی الا و ان فی الجسد مضغة د جسد انسانی دا د وجود انسانی دا پارچکک گوشت ہے اذا صلحت صلح الجسد كله وقتی گو او پارچه صلحی تمام جسد انسانی د صلحی مثلا وقتی او پارچه ای ساغلم به تمام اعضای انسانی جی یہ ساغلم بن حرامی ناکن و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وقتی گو او پارچه ای خرابوی به تمام وجود انسان جی یہ خراب به او پارچه چیا او پارچه قلب انسانیه یعنی قلبم هو وقتی گو ای ساغلم به قلبم هو وقتی ای تمیز به قلبم هو باغلی خدا به قلبم هو باغلی پیغمبر خدا به چاوم هو جی پاکش بن زمانم هو جی پاکش به گوهم هو جی پاکش بن دستم هو جی پاکش بن لنگم هو جی پاکش بن عورتم هو جی حرامیه ناکن یعنی قلبم هو وقتی باغلی خدا به قلبم هو ترسا خودت ده هبه چاوم هو حرامیه نامیزینن زمانم هو دروا ناکی فسادیه ناکی ببختیا ناکی خبردانی نخوش نابجی گوهم هو الحرامیه نحسنی دستم هو دریج بالحرامیه و نابن لنگم هو بالحرامیه و نامشن اما وقتی گو قلبم هو ایلوتی به قلبم هو اینخوش به قلبم هو اخرابوی به چاو یه الحرامیه میزنن گوه یه گوهداری حرامیه بکن زمان یه ورا بکه یه افترا بکه یه سبب بکه یه خبردانی نباش بیجه دست یه دریجی بالحرامیه و بن لنگ یه بالحرامیه وچن دیگلی مسلمانا گرک مهو قلب خوا تمیز بکی قلب خوا مهو پاکش بکی انسان کی گو قلب وی پاکش بی اعضای وی جی ساغلم بن اعضای وی جی پاکش بن جانا هنک وهاد بیجن لمیج ناکن روژی ناگرن فایز دکن یان جی دزیه دکن یان سبیت کن یعنی نباشیا دکن حرامیا دکن قلت جوارد بيجي تدبي حيرة أبان تشتان نكن شخور الميجا خوب كن قرآن خوب خوينن هن حاجة خوا دبي عسل قلبهم هويا قلبهم مني تميزة قال مسلمانا تميز بونا قلب بحركة أعضاء بليد بي إنسانكي جو زمانوي خوش بي شعبي الحرامية نميزيني جوهي الحرامية ساعة نكي لنجوي بال حرامیه و نشه برکی لنگوی بمشه بال جامعه و ببال جهه گو وعظ و نصیحت نکرن بدست خو آلی کاریا خلقه بکه
بزمان خوا امر بقنجی بکه منعج نباشی بکه و عبادت خدا بکه هنگی قلبی وی انسانی تمیزه وقتی گو عبادت خدا نکه ها بیج قلبی منی تمیزه ها بیج قلبی من تمیزه او انسان راست نابیجی قلبی وی نتمیزه انسان قلبی وی تمیز به یه دستی وی خویا که یه چاوی وی خویا که یه لنگی وی خویا که یه زمانی وی خویا که و یه گوهی وی خویا که قالی مسلمانه تشت حرام ان حرام مزن شرکه گم هو ارتاقش خدا را چیب کی گرک مهو تجاره ارتاقش خدا را چه نکی شریکه حوالش خدا را چه نکی عبادت مهو صادق جبو راضی بونا خدا بکی جبونا خدا راضی به مهو عبادت بکی جبونا خدا راضی به مهو قنجیب کی یک گناه دی قتل کشتنا انسان کی گو نفس کی بے حقی بکجه وکو گو تمام انسانیت کشت بی اما مالسف نها لبر چاوی تمام انسانیت لفلسطین لغازای لرفح سیونیست یهودی زاروکا پیرکا یاشلیا تمام مسلمان دکوژن قتل دکن لیبلی ام باوریا مبوه هیا چقا قومکی گو ظالم بوا چقا قومکی گو نباشی کریا صوناوا بوا هیلاک انشاء الله اوان جهواجی اوان یهودیاجی اف ظلماوا جوار نامنی خدا یہ بلاک کے بین سرے وا و رب عالمی آلی کاریا وان مسلمان غزائب کے صبریب سرواد بشینے لنگے وا ثابت بہلے لقارشے نیارے وا کافرے وا آلی کاریا واب کے گلی مسلمانا یک جگنها گمہو فائز بکیا فائز حرامه یک جه گمهو مال خلقی بدزی یک جه مال خلقی بحقی جوابستینی یک جه مهو رشوت بده یان رشوت بستینی مهو تفجل کے بکے ستوق چل کے بکے قرب اور ساجل کے بکے اوانا حمو حرام دین اسلام دا گنہن گرک مهو وان تشتا نکے در حق فائز دا خدا عز و جل وهاد بیجی دبی اوانه گو فائز دخون وقتی گو قبر خود درابن وکوی انسان گو شیطان لی خستبی ولو درابن آگیجو میجونا وک سرخوشانا جبو چولونا جبونا گووا انسانا دگو کرین و فروتن جی وک فائزیا حال بکی خدا عز و جل کرین و فروتن آلش ویرش حلال کریا لی بلی خدا عز و جل فائز حرام کریا گرک مهو خوشوا دور بگریش فائزی گلی مسلمانا یک جوا گناها او گناه گو ساغلکا مهو جی خرات کے و مالا مهو جی خرات کے و خوارنا عراقیا قمارا و اشتروجیا او ماده اشتروجینا گرک مهو خوشوان تشتاجی دور بگری مو خوش سبه دور بگری مو خوش به بختیاج افترا مهو خوشبان تشتا دور بگری گلی مسلمانه اوان تشته گو حرامن مثلا وقتی گو مهو بالفعل بکی حرامن لسر سوسیال مدیای مثلا تجیکی را دروا بکی حرامه وقتی خبردانه که درو جیر بجی حرامه وقتی گو لسر تلفونی لسر اینترنتی لسر فیسبوکی لسر تلگرامی تویتری ته خبردانه کب درو بیجی اوجی حرامه ته انسانه کی به تلفون بخابینی اوجی حرامه ته بریوا بده ریک غلط به تلفون اساس سوسیال مدیای اوجی حرامه یعنی نورمال ده تشتی گو حرامن به چه شکلی مهو بکی اوجی حرامن ادی خدا عز و جل حلالی حلال بمبدأ فهم کرن و حرامی جی حرام بمبدأ فهم کرن گو ام خوش حرامی دور بگرن و تشت حلال ام بکن خدا عز و جل رزق حلال افره بخ نصیبی متوکا خدا عز و جل د دنیای د قنجیب دیما د آخرت د قنجیب دیما و مجازا بیگر محافظه بکی خدا عز و جل زارو که ما
صالح بکی، خدا عزوجل دیوباو ما عفو بکی، خدا عزوجل ما و ذریتا ما بگرین جوانه گل مشت کن و لسر المجا خود دوام دکن، خدا عزوجل دعای ما قبول بکی، خدا عزوجل ما و دیوباو ما و تمام مسلمان عفو بکی رجا قیامته، خبردان ما داوی حمد رب عالم ربن.